Čisto naš, dor za družbo je... Bravo, Žož! Molim lijepo, izvolite, ovdje je galerija i večerašnja izložba u ovom prostoru. Bravo! Danas tukaj smo doma, kaj bo jutri nas ne briga, se ustavil nam je čas, skupaj gremo zdaj do konca in zapojemo na glas. Nocoj bo luštno, kot še nikoli, kot še nikoli, kot še nikoli, zdaj se bo pilno... To je naš autor, isto Žožo, njega pozdravljam i s nama je ovdje i profesorica Julija Goci-Barković koja je uvijek spremna da napiše lijepi tekste. Ovo što je u katalogu napisano, odnosno tekst koji sam nekome ja i poslao kao popratni materijal, on se iz toga vidjeti da je to gospođa profesorica Julija Goci-Barković napisala profesionalno, jako lijepo, tako da hvala, još jedan hvala Julija i molio bi profesoricu da nam par riječi. Autor je, koji se predstavlja, je, rečeno je Istok Duško Žož, jedan od doajena riječke fotografije, ne samo riječke nego i šire, a rekla bih i riječka institucija na području fotografije. Autor koji je aktivan gotovo 6 desetljeća, što se ne bi reklo s obzirom na kondiciju u kojoj se autor nalazi, ali to je činjenica. Autor koji je svoju prvu umjetničku fotografiju izložio u Zagrebu davne 1961-62 godine, koji je svoju prvu samostalnu izložbu fotografija imao 1984. u Rijeci u nekadašnjem malom salonu, a posljednju retrospektivnu izložbu organizirao je 2017. godine također u Rijeci u galeriji Juraj Klović. Izložba je bila nastavljena Retrovizor 55 i ukazivala je na ta prokujala desetlječa. Me vidno bolj želi, veseli smo vsi, od nas si vsak želi, da bi tako bilo do konca dni. Nocoj bo luštno... To je jedan veliki period koji sam ja zanatski najviše radio, međutim uvijek me taj crvić negdje kopao da malo iz tog skrenem, iz tih zanatskih poslova, slikanje vjenčanja i portreta za dokumente i već od 61. sam zato imao ovu izložbu retrospektiva 55, kad je počeo moj dio fotografije koji sad, hvala Bogu, ispunjavati čitav moj život do kraja, jer sad imam vremena za njega, a ne moram više robovati nekom službenom onom poslu koji moram. Hvala vam lijepo što ste došli. Hvala najljepša. Kad pogledate ovakvu jednu fotografiju, onda zapravo vidite da je umjeće fotografije nije običan klik aparatom, nego da je to puno više, ne sama priprema, ne sama primjećivanje motiva, ne sami klik, nego i cijeli jedan proces koji zaista možeš biti i talentiran i vrijedan i uporno raditi da u ovako dugoj karijeri postigneš ovako nešto kao što je naš autor danas tu prikazao. Nas ne ustavi, danas tukaj smo doma, kaj bo jutri nas ne briga, se ustavil nam je čas, skupaj gremo zdaj do konca.